hanyuma rero kasakambwira ngo karankunda ngabwira gatera wabimira dufungure he mwarageza ko dufungure sister watete nawe nyene uratwara mawe inda ifite nariyo bihiriye nacangiriki hanyuma wewe uri utwara mutwe muri twese nani wahejeje hanyuma barira gaterinda ngo kaziza kayikora nakabwati mimbira kubona wowe uterinda wewe wowe uteri tenda komesa namubwati uyikura nkande guterinda biragoye ibintu byo muri Ukraine na Russia kuzurutwe nk'ivoka ya project wewe uterinda wewe muhora kwanza tubanze dufungure namwe akari uhigira ka Pasteur senga yarutse abana nari songa ngani wombe haleluya mana waduha ifungurwa nizere ko mwasinzira hanyuma rero mana kuba waziduhaye izi mfungurwa zirimo imigisha izi mfungurwa zirimo imihezagiro mu izina rya Yesu mu izina rya abarakada amen zigiye Yesu mbibutinga zalema nizariko ziraniga zijya ndaimo Pasteur rinda Pastor bravo kale jaza sesonga ukura kwituwusha n'ubuhimbi igife kikunanira sha yo kaza kitamba gitime ukaja gusenga kanya gusenga ndende je nkano giko zari bidaimo ko hiyo uzako twenda twese nga niki ndaro kunanira nkano urabona we nkaho wo gusengera ubwo idayimoni byo gusonza cyane bikagupfama none mara turi ubusanye genda hiyo gende hiyo shenzi gende hiyo none mwizira muri Pasteur none kumizira none si ibintu byazo cyuma ngo ngende hiyo ngo nawe tutane hiyo rero hiyo abitura ngo nawe tutane hiyo kanigire musige muraharira mwenye